Ütün gün bullun tıktavlaq istəyçilər bit, ona körəçülər bit, tetim Saxara adiyatıgar, tetim çağagar sihili biri, ağa sepir göyletin sağalır. Bugün olunyu sülbə 6 günə opturunyuk studiyaga rejissyorlar Mariya Novgorodova, Nikolay Slепцов, mikrofon redaktor Эдуард Турдых үлелі бет. Дойдубут республикабыт сайдаларын туғығар бары әйгеға үрдік тахымнақ иделерін дегіттер бағылабыт специалистері бәлемнен тахары үйеріғари теген сүрін соруға. Маныға бары саланы үрдік өректәқ олықтақ кадрдарынан қачы сақавыт серін ұрутын енекі кәскелін түстүйір үлі болара сарбақтанмад. Бүгін бейге ортан ал үйерақтайын кәнеттен үрдікі үйераққығатығар кири онны үйерені туынан кәпсеті еқпет студияға Максим Кирович Амосап атынан Қотғулы Федеральный университеттан ұғылдеттілер бастақы түйімәққа көрсің инженерный технический институт директоры Екатерина Афанасьевна Архангельская, онна автодорожный факультет эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис кафедры тендацияна технический білім кандидаты Евсей Евсеевич Анисимов. Аға сепей телепендерін ханатауына 32-00-16, 32-11-16 улустан дере боллақытына Жокускай кодын баттыргытын умнумаң Жокускай корат кода ағыз 211-2 ете күн болуын. Ябастынан тұрын бұл қандық үйрақ қағаларттан әйеға орта үйрақ анал қағаларттан әйеға кирелдері ким ағалыры сейсеште. Үте күнінен сөтегіл қайрын олықтақтыра. Автодорожный факультетке бүгінгі күнге студиямын ақсаны ағыз 117 студент бар. Ол студентларынан онтан күніскі үйрақ ona кәтақтан үйрені бар. Оларттан білінгі тұрғынан хетті он ағуын бірігіна орта үйрақ кәндеттен кейін бір студенттар. Онтан қандық үйрақтан кенелер хүріннен кейрелдері. Ол күндік бастатан тұран бейеға Жокускайге бар, сақа әриттен барытыттан кейрелдер. Билдерін күндік бейіне автодорожный факультет боларын бұғытынан автодорожный техникумтан әлбақ студент кейрер, ЕИПК-аттан әлбақ студент кейрер, Нижний Бестяқтырттан кейрелдер, Намскай техникумтан кейрелдер, тоғынна орионтарттан үйе бүлі колледжіттан, бүлі колледжіттан, тан бары орты үйрақтақ бүтер бит оғыларыттан үксін техническое направление кейрелдер. Оны тағанан бұл кәлінгі бере ағымаяғын ме атын қорыққа бүтер бит студенттер ме кейрелдер. Успуоттан кәлендер. Онытан бір үксін бейіне орта үйрақ кәні бұл кәтақтан үйрені бір үсті туға дейін, үшіге дейін үлелі хиджар үлехеттер кәтақтан үйраққа кейрелдер. Олаты бейі кәтақтан үйрені бит ақсана студенттер бүдеме әлбәқ байылар. Оны кенелерге анан дейін бұл рыңғаттан хағаланан кенелер кәтақтан үйренейлері 5 сыллаға бет болағына білін кенелер 4 сылы егер ол программаны баратын баралдар. 5 сылдарын сүйелдер. Ол ең болағына терілтелер кенелер интерестектер. Терілтеттен кәтақтан үйренеге кейрерге кені терілттіға бар күндер орты уапса үйрақтақ үлелейді. Әветер қаяндағаны Торы үйректәк ки не ылатты. Кетақтан үйренеге. Кетақтан үйренеге бір үксен кенелер орта үйректәк болуқтақ. Орта үйректәк болуқтақтыр. Онытан тургутулара бейге бәйбіт собеседование кетауыд. Тестирование. Опсай конкурсқа ағылар бұлар. Игейгін туын қаяваттар. Игейіннен аспаттар. Қолыбыра ол студент, қолыбыра үлхет бір үксен оттан тугутуттаратыр. Орта үйректәк болан үлі керер бұлар. Онна кене нучылы таханы внутренний экзамен тестированиян ахар. Ол бәтин, идетин, үйренер идетин, олық билитин билбәтин, онын тургутан көрі бұлақ. Тургутан көрі бұлақ. Ата бейіне дейін, біле, орта үйрек қанеттен бейге основа механики дейін бар, нучылы тақа. Нучатыла бар, онна собеседование профильное направление дейін. Олаты кені бәйті қандыққа кейрен бағылағын тұғынан қолы бұра. Белем, әдді белем нәмет бапоростарға бейтейді бұл. Қолыбыра атын үйреға бүтерен баран әме кейрен сөп, кені зайбейтел бәйті қандық бағатын кейрер бұлдады. Қолы бейі қачықта бапыд. Оны қандық иделерге жа? Бейхені бұллағына бүгінгі күнге направление бұд әлбәқ 6 бакалавр бар. Суол тұттан хағалан логистерге тие онда профобучение.
Оттон сихли көрөр булахата биһиги официальный сайбытыр барта хурулла хаджар. Оттон бирүксөн биһия оны таһанан биһига туак бар иде. Билинге хүрүннән университетке болуун бу Хакайрина университеттарыгар түет сыллах бакалавр үйрәгә этиллер боллагана биһига 2 направление вот специалитет. Олата биһиге урукку 5 сыллах үйрәк бек. Специалитетка ити строительство направлениета, онна ол суолга иске сүйрет техника көрөр истер специалист инженер квалификация талалар. Үдүгөрөктө инженер болот. Үдүгөрөктө инженер болот үһөр. Оннан оны таханан туактарын кет атын дойдулар гытта совместный программа ме бар. Холобура ити строительство направлениета гар Китай гытта үлелеһем бар. Кинилер холобура тен 200 курс кенитен чөпчулан эпеп билбепин канан баран ол 300 курска кенилер бараннар Кытайга баран үйренектерин жеп. Оны таханан биги факультет пытыгар бу келинги береме улхан терилтелер көтөлелебит. Ол кудук андай дүгүбүлдер КамАЗ заводун көтөлелебит. Улхан автовастары көтөлелебит. Онтон бу иннике өсө омук сирин көтөмө үлелер бидиксе оглору туактилер эти. Туактилери сакалы. Бараннар үйренен келелер эти. Стажировка баран келелер эти. Том механик барытын билинги уяга технологической уя сайдыдыгар сол из бапуруга, техника бапуруга. Аны билигин проектный обучение ден хүрдәк херге бир керексебилле, то диетерген технической үйрәктәһен, хомуйгын билинги терилтте училыйта топ менеджердер, келер идде билдере биге инженерлер бут, биге выпускниктар бут, хөптөх квалификацияны лыктактыр. Гибкай тохт. Тон омуктуй таханети STEM образование ден бар болукта. Оларда бастатан туран кенелер наука сыгыннак болуктактар, технологияны билектактар, инженеринговый билектактар, өссө арт тенгирежер, искусство бар болукта. Итинде барытын чөпчулан билинги модель үйрәгә онны эрер, олихим боллагына бу 2-нче хүбөй сыллакы биге университет дүнен олихигер ме факультет киререте, молодежный конструкторский бюро ден тербеп. Именно онны хаҗаннар бу техническое ити болдун, атын направление барыта ити квалификацияны ларын тухгыры үлеле хаҗыфт. Олихигер ме бу биге факультет бутыми күскә үлеләр. Сэп, инженерно-технический институт директора Екатерина Афанасьевна Архангельская, Екатерина Афанасьевна. Итиё геннен, кинти көрәчиләр, истәчләр. Отти коллегам эппитен курдук, билеген орто юрага битерен баран кирер, абитуриент элбәнер. Бу олок кырдыкта. Осколаны битерер ого аксаны кытчанер, аны туран профильный экзаменнәре туттарачы математика, физика эме кытчанер. Олатын проблема оғынан баран бігі білеген ұрты өрәққа өрін әжір оғыларын әсі білубет, тоға детаққаны оны өйбет дегені, тоға детаққаны кенелер білейлері, кенелер эти бастықы рабочий квалификацияны ұлбыттары именно бәйлерін иделергер бігі направлениер ұлбыттары нұрқтық көмілігер, олаты бігі жақчы бағаран тұран үлелеметі, өсі хайдыметі ден кербет оғылар керелер. Оны күтті бігі қолыбыр білеген олығы қысаныр үш өйді үлелейбет, коммунальный строительный техникум, на барсеп элбахпа олох жиннах строительлер олихим бия киреллер. Оны тахана университет ихнен бия колледж бар, инфраструктурных технологий ден. Эми онно элбах тух строительлерми билимнилер олихин олар бия киреллер. Антуран хачугей эми рукутулейлер сельхоз техникум бар, манна мехеп тыгайсвы техол эми бия хахол бір направление лахпад землеустройство кадастр онна киреллер. Аны турганан дизайн, онна Романов атынан тух бар ойулур жөһөлнөр училище колледж бар. Ол эми архитектура холобур киреллер. Оны таханан билеген холбор ме уркуттулелер, чурапчы агротехнический техникум буттан киреллер. Оны манналог билеген кенники кемген халбагого туахтан десятки натынан промышленный колледж бар. Онтан кирер болулар.
онна бу транспортный техникумтан, нюрба техникумуттан итинник олох сөбүлән киреллер. Но халбак ботактар бихаха кынан брандар киреллер он бихи сөбүләһә бит агайсып. Тоги чакчык ижик билеллер илилеринен сатан үлелер. Техника кайда үлелерин, колбор тутууга кайда гархан үлелер, кайда хагаланаларын бартын уже билеллер. Этергедле биле осколого битер даганы киня палубка дени билбет, бетон кайда болуктагын билбет, каргар арматура дени көрбөтөк болар. Онно очини бартын сатыр оголар. Киреллер сеп, олихин чүгей. Онтон ону сергемит биханабытыгар бу ким Евсеевич чуйбады битин курду холбурити дальше юренерге кайдак уярахтарын кичати кахбиден. Он бихакетахтан юрах хоком быгытнын көңүллемет. Биги программалар бытыгар арай ким ден бар, учны заучный ден бар. Олата аңара хим бир аудитория юренехтахтар, онна хорого заучный ереген. Ол онны үксүер, конечно, эти орту юрахтахтар, онны кирахтыллар. Он той бу потүлү бүрдэх. Холо бир хеп, оны түлү бүрүнетер боллаха быйыл. Он той хеттон тыгынчатта хагаланар. Онтон бихи быйыл боллагана итин хергемит упсыйнан орту юрагы эми хайыннары канады бит. Тоги тахана кинилерге ми эрдеттен көмөлөһөн, эрдеттен кинжик профилдер боллактарына үлелем барандар бихи келихтерин сөбүн билен. Эбетер ото барыхтарын сөп дипломнарын барам. Эбетер онтон чугуй оголору талан эрдеттен белемнен үһэ таарыкпатын сөп темит. 2 программары быппыт. Быйыл хеп, быйыл олихин бихи холбур быйыл эксплуатация и монтаж сантехнических устройств, он вентиляции и кондиционирования ден бар. Олонно бихи үксүн именно тохпутун сылбытын боллагана билинге желерге кондиционирование вентиляция бупуруга алах онырктык турар. Хеп биле салган камсаахныгар ититигер тымны итигер опсаймен деменна желерге жахалбак проблема көһүнне антуран жаханы диҗи галбак проблема көһүнне биле гирбо көскүр тох көскүр ха садабаттарыттан олхин олонны кайхаммат иченер идибит түргө хостук специалисттер тагыстыннарден бир сыл 10 үйрөтөбүт. Быйыл хаңаны бордубут. Онна прикладная геодезия денер идибит. Бу боллагана биле недропользовательлерге даганы, тутуу даганы эми кайыскатыгар сири сөпкө кемеден төһө объемнах сири үлелерге дебит. Аныгы инструменттарынан оборудованияны высокоточной технологиянын үлелер специалисттери таарыбыт, онтойдорбут 2 сыл 10. Бу бантайдыр бүтүлү бүрдәхтер сыла быйыл ары үрдәте, онтуй бу 12 тыгынчаттан хами кырата, онтон холобур бака бахарыллалык, хеп, эти төһсыны болар ден, 12 тыгынчаттан сүрбе тыгынчагадлы үрдөн сөп. Онно холобур мен иделерге олар кирихтерин багарар, онус кенниттан туранлабытан туран үрдүк өрөккө, үрдүк өрөккө кыхаталара олат университеттеринин 9 класс кенттен баттар. Чокайдан дебин только кандык багарар сирге только 11 хибтер дахтырыны бидалалар. Ол онны киреллергер холобур билген целевой подготовка ден бар болла, олаты киндер белери төлөбөккө кетерелте буландар через работа.рф ден билген хаңа платформа бар буларыңа төлөлөтө бит. Ол платформандан киреннер тирилте бети стипендия даже анан төлөн холобур ондук үйрөттерин сөп. Ондукыныкка сөп. Тенекетте договор дахар, онда бихитин кытта биле трехсторонний договор дебит курдук, онна кирен холбор жигине тон биянабытыгар ити холбор сүйсүр бетегенче даганы детак битне 12-де улхана суох, потому что орто үйрак бурдук үйрактен туга атыны иде. Кинлерге биле этебин илилеринен тутан үйрен ихтяхтер, онна барата технологияга, техникага олох чөпчүлел ихтяхтер. Олата кинлер үйрактер ордук өрхам курдук даже боларсы бир үйрактагар эти бебит коллегалар бытыгар эти якысты да боллун, эти кит да боллун, эти сельхоз техникум онда барын көрөбүт. Наха чугедик билин сайыннаралар политика, государственный политика, чугек квалификациялах рабочий специалисттер, рабочий кадрдар бар болуктактар ден. Оны лелихтактар ден. Оны ардыгар
чуть-чуть сыйдыбыл бар хеп холбор этеллер чоғны боллаганы билем миграннары ден миграннар конечно элбахтер хеп холду тута боллун же тута да боллун она этеллер очоны онны билем нигит тоодин кинлер биле тохта сол буяры доодин жигинен дук болбата кинлерге боллаганы биле олог рабочий квалификация бастыкы квалификация олог боросту иле хиттер боллактар кинлер холбор бетон кутуктурун сөп холбор арматура байыктырын сөп онтон бу жигине техникуму битер бит оголор специалист кинер кеттер үддүк кинер ардык уровня турар жигенде сеп олехин боллагана ону билердер буяллар ону хайыллар олехин бихити ортуйрахтактери ыңрабыт оны хөбилебит робына оны биле бебит именно кайскыбытынын ладыбыт мене бул хотя билген хоком быгытынан коллега меппитин курдук жигине тухта качак сух даже меха этергедалы биле педагогическое училищени бүтербит да физкультурный да боллон дебит ортуйрахтак кире браптах по крайней мере хеп окунан баран этергедалы биле 5 направления лахпыт ол 5 направление бит тухары тус-туспа олох бейте игер аналлах мандык специальный тест белемне биппит ол оны ахтарына да но биле основной понятияларын сылларын оны чуй батыгын бир понятияны үйдө биле билихтакын тугратыр очо бидде кире тургуту ахаллар кехебетеми билен ба бул багар кемеретитинен килбит болон сеп оны голбур тестирование ду собеседование көрөн вопростарын көрөн баран пока мен атын жерге келбедеп пинден эддеттен кайын баарынан сеп тойтерген эти проферентация летеме билген оттон барбат дебеппит оларын оттон сахареке каннара голбур хоту район болдун ток болдун киректерин бааралар только ол проферентация лете милтогостук барар олен билбеттер кимере эппитинен этелбесара дедиүкел онун тиеннер келелер онтон же кирен бүтен барандар этелдер пага мен атын юрака кийбидеп мен ондукка багарбада эппинден бирүксүн эти ондук бар ону таханаттан эссе били эби юрак технетер тоона этер булака биги факультет потегер автошкола дем бар официально ата булланы учебный методический центр дем бар индики булланы биги машина водительское удостоверение белемдир правага белемдир полакпутна билеген уже трактор категорията корышката погрузчик кене машинист кене электромонтер кене барыта бар колобур эти орто үйрекка кенилер ылбыт квалификацияларга колобур кенилер кирен барандар категорияларын үддетиктен өсөп ану туран ите күнүскү үйрекка үйрендер оголор эпикел учебный программа эгер кире жер onu bilingi rınak senatыгар аңардас праваны далан көрдөкө билин 65-тенче. Онтон биги факультет пыдыр холбор кийбит студент кени же учебный программа бур боско үйренен хеп. Эми бири шугай этергелы кайру идени багылыр. Ол А категорияттан хагалан автобустарга тие билген үйрөтөт. Билген холбор университетке кире булакана кых нахалбак. Студент багарынарына. Ол хин токуйду хыжар эдеричат бар булана автодорожный факультетка билген интернет үйетигер сайкы кирин көрүң. Оны барыта бар. Онуттан биги билдерин курдук ити өсөтөгүлөппедим курдук. Терилтени гыттыксөлөбүт. Ол иһин буллагана 2 жылга бидде транспортный форум динтеребит. Онно же сол ис атында жоллардан келбир специалисттер үле берәчилер келелер. Онно же студенттер гытты ыксалтыган баран ол кепсити түмүгүнөн үле кылыктырын эме. Начет. Екатерина Францияда болтарамыйта калды. Якаде. Тон билген өйдөбүл бар хеп орто үйрәк хеп боло үрдүгөр надата суу. Бетер олог үйрәктен эмек битин дөһөпигин де кайдар жикти өйдөбүл тиен келле хеп. Били улар етурор курдук. Окунан баран эдерчакка темете үрдүк үйрәк кам барар элбәгы берер. Эйеге элбәк кескилүс кетер. Эн үрдүк үйрәктәк боллакына чүгөйл хет боллакына эн олоң олоктуспа үчүгей хайдылла. Кыгын солун кеген бер. Вот, он элбәк возможность берер дикка хеп. Олихин эдер олар токтонда толлуман, куттаныман, она бегет орто үйрәге талбыккытынан, ол кайыскатынан баратаң, биге оны үйрәк өтөкөссөбүт, онук жоңго үйрәбит орто анал бие кайыскабытынан үйрәктәк чөнөрө.
Оны поддержкалыбыт, олегенсеп. Саңа стандарт келие хүрбәһетте алга олонны кинер киддәхтеріне меоларии барыгы. Элбәк уларии ныртык кетәһәр. Оны барата бу Барата үтүеттигер, оны барата студент, оны үйрәк тугы. Оны биле үле ирдебилин олук тутуһук бутунна тутуһаргал үлелибис. Аныгы кемирдебилигер. Тухнадалагын оны үйрәтәбит. Менә оны биле дебит курдук. Дүгәрәк бер бик кередем булды. Программа билинги терилти ирдебилиге деп битти хатыкта. Аллах. Сәп. Мактанамын бу бастакы төһүмәкпет төмүктенер билеген угуюкка барот ол кеннеттен 2 төһүмәкпетгәр эме өлдиттар келектер өсөтүгүл мактанамын. Эге тетим чахан истегат онна көрөгөт бүгүн беги ортанал үйрек кеннеттен үрдүкүрекке туттарсы онны үйрени туунан кепсет олоробут 2 төймөктүгөр бүгүн беги студия бутыгар физико-технический институт физика теорията капыдыртындатсына Артур Григорьевич Федоров Айылғы үйреген институтының педагогический салатын себедісі Родион Павлович Сапуронов, онна математика, информатика институтын үрдікі математика қапыдыратын датсына Майя Петровна Филиппова кәленгілдетті олар. Өте күн болын. Ағаза Питер Пенерен санатабын 32-00-16-16, 32-11-16, Жокускай кода, ағыз 411-2, еті ұлыстан әрер болдаққа. Дәрі бұл ким сағалыры? Атами сағалыры. Родион Павлович, Эге үйрек кахатыгар ханнык үйректен киреллери, қайдақ туқтур гутуна ахаллары. Оттон мен бұл институт естественных наук бүтін әлбақ қайысқалардақ, олардың бір улахан қайысқатын педагогика салатын салайыр кейбігітінен бүгін республикаға дағыны Россиядар дүнен ұшталылар вакансиялара ағас тұрара тінкістел бол батақ әлбәқ. Чуалан бұл биология, химия, география, экология ұшталылар бір республика бұтыр чоқот ұлыстарын әтеді бар баппын. Даже кейін ұлыстарға жокускай қорық кемия тибет түгенлер балылар. Оның хебәстен ити қығалқа бүгін туақ, күстәқтік тұрар дейк қойып. Ол еген мен бұл педагогика салатын чөпчу білгенлерер, онына қанлық тұргудықтар балаларын білгенлер әрекерен оларабын. Бейға бұйылғы үйерік жылығар педагогическое образование ден қайысқаға 2 профиль қалабыд, биология, география денге кәтіқтен өрені 15 местеләқ, онына биология, химия ден де сүрін профиль бітігір хүлбе 5 местеға күніскі үйерекқа ұлар оларабыд. Онына болғаны же бұл орто анал үйерекқа неттен едікке қайысқаға еккенлергер олабыд. Тургутуктара ортанал үйрек қанеттен нучатыла, түрден балтын кірі болу хоқтақ, тестирование ұриялылар, ити барыта университет бәйті тұтар экзаменлері, ортанал үйрек қанеттен. Тух основы педагогики дейіне ме тұттаралылар, 39 балтын кірі болу хоқтақ, университет бәйті тұтар еме, онна основы географии дейін, ити биология география салатығыр, онтан биология химия салатығыр, основы естественно-научных знаний дейін, түрден тыңқыра бал болу хоқтақ, етілері тұттаралылар. Онтан күніскі өрекке, саңа байыл олық саңа кейрер, общество знания оннуғар, етекке профильге бейге университет бәйтін экзаменін тұдар. Ол аты болағына нұтчатыла, түрден балтын кірі болу оқтақ, оскол кентін кейрер оғылырғы. Биология, 39 бал, онна основы естественно-научных знаний ден түрден балтын кірі болу оқтақ. Еті саңа общество знания нұр кейрен берер экзамен. Университет бәйті программа оңырды, онна ол программа қайыйоға туаққа тұрар, сайқа тұрар, абитуриенер кейрен білсеқтарын сөп, қаннық тұргудықтар чуалан, қаннық блоктарға балаларын білсен әрде әрен дағаны консультацияғын тұруқтарын сөп. Онтан бейі бұл орто анал өрек кәнттен кейрер оғылары сәргейбет білден тұран, бейіға пет колледж кәнттен нам, білі, Жокускай колледжтарын кәнттен тықайсыпанны техникумын колледжтен неме кейрелдер. Тоғадетіққа кәм аймақты иде болдыға де, қыл, сөл, үйнәйе егінден, агрономия кәнттен ұлабыд. Бұл пет колледж кәнттен кейрер оғылар уже тоқ
адаптацияны аспыт олар, наука чинчер үлетин хин олугун билбит олар киреллер. Эннигенен оннатын педагогика үгүз дисциплинлерин кытты бесибет олар кирер болан үлелерге кинлерге чепчеки. Онда кинлер бәйләре дә түргенлек адаптацияны алалар. Түргенлек бу олоққа студент олар үрәк тагымгар кире бараллар. Онтон болланы орто тух бу бе сүбелети бит бейгати тух кете гырык так битти. Биология, география ден этинне осколага үлели де бейга келен кетектен бе программа битни шуй бадыгын горбут тоди учуталы үлели жаручталы өйдәмит ыңгырабы сессияга именна ого каникулын кемигер бу хаңада жылкен иннине хаңа жылкен инне онну курдук жөрелен ыңгырабыт негенен улахан ыргаттар көссүбеттер үлелерге табага үйренерге табага стак денти ортана дөрәкәнтен этекпин багарабын. Камнас акса манны келен билилерин үрдетен каңатан ылаллара ордук. Өссө бир урадатынан үшүгейнен болар сорох орто анал өрөккө үйренмит аймакты дисциплинери чааха сөптү беригин боллагана оны беги переза шотон урукпатын сөп. То есть уже экзаменин тоттарбаттар занятиясы жибакка лекция жибаккаре эрде деканаты гытта тиен билсен бартын бахарсан баран оны переза шотон уруллар. Энегенен кинлерге өссө чепчан берер. Майя Петровна теге институт кутугар Быйыл бияка 267 бюджетный местелях бит, онна 11 кайыскага туттарсыктырын сөп, колледж кеннеттен бияка уланы университет бут бейте тутарды, колледж кеннеттен кирер оголорго экзаменнара высшая математика, курс высшей математики, тестирование, тёрдым бал, тынкыр булук так. Информатика и информационные технологии. Тут тараллар уанна нучатыла тестирование. Тубеги институт под программисттары белемнер, уанна биле учуталлары математика, уанна информатика учуталларын. Уанна беги бир кайыскабыт математика дем бар, именно биле то наука үлехеттерин. Ото билигин ток бар биле 11 кайыскабытыгер бияка басты курстан языки программирования бартын өретебит, учебный план тоннук. Ото бу колледж кенеттен келер оголорго бияка биле инфраструктурных технологий келелер колледжтен, финансово-экономический колледжтен тутарсаллар, уанна связь кенеттен. Дудкинатна связь. Дуд, да. Сөп, оларга булагана тон киннер биле магиннер специальностьтер баллар. Колобра быйыл бияка саңа специальность бар информационной безопасности. Үрдүк өрөк специалитет олак 5 аңар сыл үйренелдер. Атын кайыскалар быт барыта 4 сыл бакалавриаттен. Онтон бүтердәхтеринне биле IT түтүгер бары үле булаллар. Билеген оттон учутал дөлете да учутал математиктар надалар вместе бары беги бүтербит студенттар бут бары үле булаллар. Тогой тахана бу тохти. Ото цифровая экономика деп күрдүкте билеген телефона, интернета хок бир деталите офис организация каябат онон бары үле булаллар деп кой. Арыйлыхан тәрілтеді олы қаян дағана бұл IT үлеттәрі болна табылды. Әтергілі бұғалтырияттан ағалар бартан нүктуынан өлілетті. Олығын беге да иделер бет өттін бастребавын айдар дек қойып, біліңе тоқ үйе қардыйтынан. Онна тон тоқ прикладной информатикаға тох беге өсө инженеров связи деп хибяс инженерден билем не бит инфокоммуникационные технологии системы связи онна тох эти кайыскаларга эки кайыскалар онна информатика вычислительная техника деңе учебный программатынан математика колор курс высшей математики бердилдер. Атын кайыскаларга математика, прикладная математика, информатика, фундаментальная информатика, информационные технологии, и информационная безопасность, математика тальбях. Учебный план. Машинное обучение, наука данных. Облеген, да. Мы были тох
искусственный интеллект идетин биһиги сайыннарабыт. Ол диалос Онно биле күстәк математиктарна адалар. Жонто барагытын ыңырабыт туттарсың колледж кенниттен ким үрдүк өрәктәк IT специалист идетин ылым багалактары бараларын ыңырабыт. Оттон бу үйрәккә киригә туктен бар дип. Орто анал үйрәк кенниттен эбетер 11 класс кенниттен киригә кайда туусыны монда ыраңалан көддөк ырытан көддөк төһө устугуй турбутун орто үйрәк кенниттен билген иге туга кире буллайды. Онтон ал үйрәк кенниттен кири дуэбетер оскола кенниттен кири ту хораталардай. Ол студентга онна бәк төһө устугуй үйрәнергә. Тон холор бу педагогика салатын ылан этер боллакка собеседование ден турар. Тургутукка. Ортан ал үйрәк кенниттен. Ол аты болланы не программата бар, уже голдан турар экзамен тутарга биги кини профессиональный өттүгөр бу учуктал болар ки эннеке вактагын тохылтан соруктан да кетбитин иген барытын маннык жөрелән көрөбит истебит кепсетебит эннегенен кини тугунан элбек информацияны истен ничтолта объективный сынын турор бит. Onun буллана энтен куттанмак кере келен туттарсар ордук дем мен этебин. Университет тутар өстөшүгө бурду бебени көрөн олорун тутан кепсетен ки тугун кандай тугар ологор Солун талбык ки Солун талбык ки кем мудрый сахан туппык ки үлелән иген баран бу оскола туга үлете хайдагы иген билбик ки булды. Орто йөрәгә битәрбик ки кем оттомнах, бачумнах, онна анан менән келбик ки булар. Энегеннән булганы тыллары өстөрә датын булар, өйдөрә аналары датын булар. Бекинләре аларга онан беләммит. Артур Григорьевич, физико-технический институт физика теория кафедрасында цены. Атын бияха бу ФТИ институту боллагына быйыл агыс направлениянан алыбыт. 11 класста болдун. Орто үйрәк Ортан ал үйрәк халатын биттерин агыс арас физика направлениянан Лабыт он улланатын физика арас көргөн бартынан кайбыт. От начала физики, потом теплоэнергетика бар, энергоснабжение бар, окудук физика сыгыннах, физиканы билектерин барар, дальше өтектерин барар, бу оголор барларын ыңырабыт, бу беген институт бутугар, ол таханын боллагына эттакка. Тох эте Ортода үйрәк кенде булдым, билген. 11 класс битерәчләрдә булдым. Бу һәм бир бу билен уят вак, халык кене әлбәгә һәм бир арас университетка кидәхтәрен барлар иде. Халык әлбәг бу институт битенчән көрөр постоянно беге үйрәктә төнчән көрә бит, оннан у кадәр төнчән көрә бит, оны бу үйрәк тоттан алан көрдек коны әлбәг ба выпускник бу центровустар ген кидәхтәрен барлар иде. Ортода үйрәктә чүгә үйрәктәргә ул гына маран Хобойокин البخ هتي خبص وك خالبت شو يورختك خبص وك خالبت оғлар баллар. Он проблема билен турам бе булрынгтан хагалам бе институт путох проект хагалабта. Ол проект был на МФТИ это сотрудничество направления фундаментальной физики с МФТИ Московский физико-технический институт. Бо истеолар оғлар бар булахар билергет булар. Бо один из топовых университетов булар. В рамках этого там был берем Кылгасполу, леген на Эльбере Кепсавепен был тух тугубереледен был. Он уверенно кибет оглорго, он уверенно кибет оглор был на басыгнан турон курсу общей физики, то есть основной был физика, кибет основной дисциплиналарын бартын боллагына преподаватели МФТИ агылдар. Считается курс общей физики. Эккинан турон тух Фонд будущих поколений ден нүңгө селгдар компания стипендияны абыта. Ол студентлерге он грам был он уверенный без студентлер стипендиялар повышенный помимо основной стипендии университет перед стипендиятан плюс он на бу
основной дисциплиналарыгар боллагана Москва преподавательлергар үйренат. Ол как раз бу мандык проект в рамках этого проекта үйренектер маар болуктарына. Онугдан бу биги институт бут бу отан булик стандартын дехоп болду. Классическое направлениялар бар да. Эти бу коллегалар мепиттерин курдук барта бир туттары бут. Биомекален традиционно орта урактата туттаралар. 11 класса боллагана эге түмүгүнөн кирагат. Ол курдук барта классическое так боллаган би ол дополнительно к этому холоброндук сотрудничестволары, ондук проекттары халк кайяты бут, оңраты бут. Онна үйрәгә битерем барандар да үддикиделәх специалист булан арас телтерге компаниялар билди. Отон арас республика телтерлерин ылын көрдүк кана бу начиная тохта научно-исследовательский институттар балдар бияка. Олар губ албах вупсик бүтүлелер, энергетика түр албах вупсник бүтүлелер, теплоэнергетика түр бахана ме би студенттер вупсиктер бүтүлелер, оны хебасет түр би вупситеме үксүнүлелер. То есть бу республика халатын наукаттан хагалан промышленность докторга бартыгармен бу халалары киренелер вупсниктер бигентер. Эвенеттекке бу коллегам этерин гөрсөбөлөһөндө университет чакчы федеральный университет базата сүрдэх деңнә хаңата олоктобуста диханада атын рядовой университеттердагы үбеленере делбәте оннан кадр өтнө холбор бу билмин отделение метин өттүн ылан этер боллакпына тух агуун барыган барта стипендионный жоннор ученыйдар доктора онна кандидат наук болалар иннегеден тугаттырбак сеп мактанан билген беге угуюкка барабыт ол кенттен бирибитин салгакпыт Өсөтүгүллү күн боллун ытыктабылай истәчилербит, онда көрөчүлербит, тетим Саха радиотыгыр, онда Саха телевидениетер, тақсар тетим чағыгар сихили бири тияқ бу үхіс түймеға сағаланна, бейгі үхіс түймеқ бітігер ғылдеттылар, филологический факультет учителин кафедратын старшая преподавателя Анастасия Егоровна Алексеева, Россия Федерациятын Хотугулу ленген народтарын тылларын, онна культураларын институтын фольклор, онна культура кафедратын доцена Туяра Васильевна Илларионова, онна үп экономика институтын экономика, онна территория сайдытын управлениятын кафедратын доцена Анна Петровна Соловьева. Өтегін болын, күндүгілдеттер. Беге бүгін бұл орта анал үйрәккәнеттен үрдік үйрәкка бұл чөпчулан Хотугулу федеральный университетка кири туттарсы онна үйрәні туғынан кепсет олары бұд Туяра Васильевна ехатылы беремінде қаннық орта анал үйрәккәнеттен әйеға кирелері туық тұргутуына ағылары. Үтіе күнінен күндестәтчілер. Антон бейін институт болланы 15 направлениянан үйрәкка кир. Это 15 направлениянан үйрәккала бітсе. Ол күрдік болланы, кылгасы кепсир болаға, бұл филология направления тегер болланы, 2 профилляқ бұд. Ол күрдік болланы сағат тыла дем бар, оны болланы 2 профиль бет. Мен олыс интерегіні кыра ақсаннақ народтар тылларын үйретер мен филология направления бар. Ола тәбән, әбенки, югагир, чокча, далган тыллары боллады. Оны болланы пед образование направление тегер болланы опсая 4 кайыскаме бар профиль. Ол күрдік болланы оны хақатылын, оны омықтылын белемнер учутал кені. Хақатылын оны доп образованияға үлелер учуталдар белемнелер. Оны үспіс болланы боймек кыра ақсаннақ народтар тылларын үйреттер. Он учутал идеті, оны начальный класс учуталын идетін белемнелер хеп. Онда болланы опсай 5 бюджетный местен алып, потому что тоқ боллары аяқ ақсаннақ народтардылар. Онда болланы 4 направление вот побылырыңыттан беги хаңа арайбып бұд, фольклорона культура кафедрата, музыка, оны доп образованияға идетегер белемнер учуталлары белемне битсеп. Ону тахынан болланы бихи институт организации работы с молодежью ден направление бар, сервис бар, туризм бар, гостиничное дело ден направление бар, литературное творчество, на культурология.
Антон мен боллана бәм фольклор она культура кафедратыгар үлелер рымбаетынан якка. Бәм iki кайыска үлелер бе кафедра народная художественная культура направление үлелер бит. Онна боллана быел 2 профильләре яктакпыт организация и работа с народным художественным творчеством ден. Он был ханга направление руководства хореографическим коллективом. Бары билер бит курдук болланы быел гаттан земский работник культуры программа араланна ди. Онна болланы министр отчетугар болланы бу 2030 гадылы 200 земский работник культура үлехеттерин ылыктактар олем бе ите кайыскага күстәхте күлеләндәре бит олем болар быел 2 направление нарыды бит. Хотя бы 1 направлениеннән үлеләбит бит. Онна хите 2 направление барын этен аспытым курдук музыка бәме буларыңыттан үлелер направление. Хәп итеннә аны орта үерак кеннеттен ханнык направлениелар кирәлләр тухна этер боллахын туак Антон бияха бола колледж культура кеннеттен кирәлләр, оны музыкальный колледж кеннеттен. Аны таһынан арас тоқ колледжтардан бараттан кирәле. Холабра буларыңы тургунан көрөр боллакына, бәм приемна компания олалардан буларын, аны боллана 5 направлениеттен келбиттер агалар, педагогический колледжтардан келбиттер, медицинский колледжтардан даже келбит агалар баллар, кит колледж эмехите колледжтан эме келбит арасына кайыскаттан агалар боллана бу тоқ эте бәләре болан бу культура эгетегер үлелек битен багарабыттен, эбетер болан музыка чуталы болок бутун багарабыттен, бу кайыскаларын эме улардан келер оголор баалар. Хәп, олем болана бу антын этемете, опсыны бол үрдүк өрәк болан эдеричәккә элбәге берер. Олем болан орта өрәк кеннеттен токтан калбакка, халгы бәләрен таптыр, хәбилүр иделәрен талан Колабра үрдүк өрәккә кирән туга харбаллактар иде. Социализацияден боларду кайдак. Да бәйләрен хайыннар әлбәге биләлләр, бәйләрен колабра. Биләләрен көйләрен каңаталлар. Хайын хайдан. Вот эти хореографии денеттен, диктива инде кайдак үрәгә бараллар иде. Антон руководство хореографическим коллективом дем направлением быйыл хаңарайдакты. Бияха бар институт, ата университет копсана кастаны элбакбай коллектив бар, хореографический коллективтар. Ал курда күндәлдә коллективлар бар, уран коллективтары барлар һәм. Олем болланы оголор үнкүгә наһа интереста хабиттердән. Түмүккә кәләмет быйыл бу направлениен арыян колона бутса. Анда бола кайда чирктылар ди. Антон васагы курстан уже тох основа классического танца ден дисциплинаттан сагалан тох бар үнкү направленияларын бардын колобра направление котугут народтардан күйләре хақан народундан күйләрен хите современный хореография направленияларын колобра бардын анан өйрәтә бит. Тох именно ол хореографтар әрекелелерден болбатак просто үнкүнүн тирехиргерага келлагана кайыр жарктан. Сәб бүгін бүйіға филологический факультет научы тылын қапыдырытын старшего преподавателя Анастасия Егоровна Алексеева келендір. Анастасия Егоровна де научы тылгар тутарсы тох идвилян тугна научылы этига. Хорошо, на русском языке. Значит, на испытательном экзамене по русскому языку абитуриент должен продемонстрировать свободное владение русским литературным языком. Поступающим должен уметь анализировать языковые единицы, определять стиль текста, применять основные орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные нормы современного русского литературного языка. Экзаменационная работа по русскому языку состоит из 2 частей. Первая часть – это тестовая работа. Она содержит задания, которые проверяют знания правил русской орфографии и пунктуации, норм русского языка. И сам текст состоит из 60 заданий. При выполнении тестовых заданий необходимо внимательно просмотреть все примеры, которые приведены, вспомнить соответствующие правила и выбрать правильные ответы на вопросы. Ответы должны быть отмечены, то есть выбраны как соответствующие условию. Во второй части экзаменационной работы будет дан текст и задание, которые проверяют умение работать с текстом и дать его лингвистический анализ.
Тест состоит, вот сейчас рассмотрим, из чего он состоит. Тест состоит из блоков. Первый блок – это орфография. Как вы помним, орфография – это совокупность правил написания слов, морфем, и из многообразия вариантов нужно будет выбрать один, опираясь на определенные принципы. Это фонематический, фонетический, традиционный, дифференцированный. В этом блоке будут задания. Сейчас кратко тоже посмотрим, какие примерно будут задания. Да? Например, на правописание гласных в корне слова. Вспомним, что в русском языке есть безударные гласные проверяемые и непроверяемые ударением. Слова с чередующимися гласными в корне слова. Проверяемые корни – это когда корень можно подобрать к корню однокоренные слова или поменять слово, допустим, это скользить – скользко, допустим, трагедия – трагик, допустим. Да. В непроверяемых словах слово только нужно запомнить его. Это например, слово апелляция. Апе с двумя «л» – апелляция, допустим. Да. Или винегрет. В чередующихся корнях нужно будет установить группу корней с чередованием и посмотреть, от каких условий зависит правописание гласные. Например, забирать – заберу, излагать – изложение. Кандык вероятно кирилл после каких средних специальных учебных заведений? Вообще экзамен по русскому языку сдают все сдают, да, то есть это вне зависимости, куда поступают. Это для всех абсолютно, поэтому вот я кратко хочу рассказать, дать консультацию краткую, да, по русскому языку, да, и будут, я сейчас еще кратче тогда расскажу, будут на правописание приставок, суффиксов, окончаний, и вторая часть, это будет письменная часть, будет дан текст с послетекстовыми заданиями. На них здесь уже нужно будет письменно ответить правильно оформляя орфографически и пунктуационно на каждый вопрос, конечно же. Да. Сам тест будет оцениваться 60 баллами и практическое задание 40 баллами, что в совокупности будет составлять 100 баллов. Желаю всем успеха при поступлении. Тяванна экономика институтын экономикон на территории сайдытын управлениетин кападратын дацына Анна Петровна Соловьева де эйха кандык ортан ол үйрек кандиттен кирелleri тоқтургутуна ахаллары. Так, үтө күнүнен биги институттар үс направлениялах бут экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление де. Онтон экономикалар мандык профиллардах бут бу учет, финансы, кредит, мировая экономика. Он бир улахан программа полар экономика и анализ данных чен. Бу программа поларна высшей школы экономика колбом совместная программа ден болар. Сөп, онтон боллағына ортойрық кәндеттен қандық тұргутуна қалдыр ден. Экзамен тұттыралар. Бұл экзаменлер боллағына туық болыр. Внутренне ден. Университет преподавателер тұталдыр. Экзаменлер барда бейдер. Экономикада болдуын, менеджментда болдуын, государственный управлениеда болдуын. Бастан туран, конечно, математика в экономике ден тестирование ағалар. Түрден бағылдықтақтар, 2 экзамен болар, основа экономики, тоже тестирование, түрден 5 балл, онда нючетала на тестирование түрден балл. Өсітігіл етебін, ит экзаменлері университет преподавателер тұталдыр. Онтон оғын, например, тұйрақтақ оға егелақ бұл егені ме керер. Только бұл балдар бар болуқтақтыр, проходной балдар дейм. Оны бір үшіге дейін бұл экзаменлері дистанционно тұттырыр. Бей баларына цифровой платформалақ бұт іздоден. Система дистанционного образования, но, конечно, браулы бұғытынан күн ананар, час ананар, да, онна оға 4 минута, 5 минута, 1 часы онна вопростарға, тестерге петтіқтіқ. Оны етенге астағана, конечно, бей студент болар. Онна иккейінен боллағын үшіге дейін туғы. Ортойрақта қоға кейдіғіне сокращенная программа керер. Например, бакалавриатқа ортойраққа 4 жыл. Оны бейяқа кейдіғіне 3 жыл болуын сөп. Ну, не по всем программам, но болуын сөп. Ордук сокращенный вера бұл бейі программаты болды, бұл хочокка. Тоғдеттерген туғтеқ қойып. В основном эффект
выпускниктары кирелдер. Эффектим тух финансовый колледж. Онтон була билгатылата хәлбәх осна би институт потохты үрәхтәх бәде. Ортырак салатнас бупут кетенҗе он тосыллакка сүбе би сылтанлыта выпускниктар балар үрәхтәх. Конечно, олар күсен бия кирелдер фейге. Ол егер би программа бутыгар быел боллана саңа программасы бут бу учет и контроль бюджетных и коммерческих организаций тен. Хүндээн өретен көрдүбүт, оказывается, биги бухгалтердары 12 жылдан выпускайды республикага. Анализтан группы 700-617 бухгалтер тахар бут. Бүтү көрөктө, хотто үрөктө. Олар бут үксүн бухгалтернын үлелер олар тоху үлелер бюджетный сфера. Олар да биги белемден тахара бут коммерческий бухгалтердары жобу боло бюджетке кирилдер. Олар адаптация халларга бирин сылнады. Он гынарсылтан бей вот универсальный специалист белемнер гананны вот. Онна тохчибит. Осынан кандай бартелта крада болуун, лаканда болуун, бюджетне да болуун, коммерческий да болуун, бухгалтер хим бир, хотя бы бир бухгалтер бар. Обязательно бар. Кемерахамна сагыкта, кемерахамна сылгыкта да улин он бар. Онна тохчен бу программа вот тох бюджетный программа, бухгалтерская программа вот тох. Ары атын хайыската диен болар, биги оголор бут госэкзаменоннугар независимая оценка квалификация алыр. Олата федеральный эксперттерге госэкзамен туттаралдар. Ол комиссия биги суохпут өрөппү преподаватель. Улахан туохта. Этеңе астактарына боголобуп балана бухгалтер 5 уровня ден свидетельство таққалар. Олта диплом алалар на свидетельство. Бу свидетельство боллагына туох болар. Конкуренцияга, конкурентоспособный болар специалисты. Сөп, бу манык свидетельство амбастан биголор Россияга үдүк өрак каллар, үдүк аларды. Сәб мақтаны беге бирбит түміктенері тиен кәлі, чакка бағаравыт үйренің, кытатын бұйдық өрекқа тұттарсың, бұл бәғі тегер, дойдығығар, бағалақ жон болырға жылуын.